Wangiro wa kuthoja mirandi ni ru monitoring and evaluation rutongeretwo ni Alhaji Mwendia ntuko ya narua ni bakinyite Bori West gutegera uria rwangiro wa kuthorania ugoti rugwitithia na mbere ngugi yao no ritia kandarathi baria baewi ngugi cia kuthondeka barabara kuthingatira mawatho ja mitaratara na ciorori cia mithanga kutigira ni kugita ugoti. Gaki Mutegi ni uri na ripoti eje. Gikundi kia monitoring mero gitongoretwo na Alhaji Mwendia bariongete Bori West na muno timao iri municipality kaingo kurutho chunkuni bwegi uri ibogo tikiri kaunti ya Merere njire moya gutigira kaunti ni gukira. Bori West is very crucial, very critical because njira ya gukuruka Meru ni Bori West ni timao ni the gateway to Meru. It's very important to us. Niko toka gwatanira na barabara ungamirite timao especially na Bori West nikenda tuona mantu ya revenue ya kwa streamlined. Bori West ina potential ya enhanced revenue collection. Tukomba kuritaniria ngugi na tubatetheria kuinga tukutho tunthe tucio rupos iria revenue ethire kiuragira, then Bori West has higher potential than irainio. Alhaji ora no mwerekithia wa gikundi giki na rutete mukana kiri baraba kwenja barabara na batikorera mwaram kana kwa gutatiri itukomenya kuri antu bange bakwenja njira ya Mbogwaja. There has been a lot of political interference na barabara eu batreaga moramu batreaga konda mputeri bagutwashua bakarea gwita mbere na bakarea na unyuma na utumite kuri companies inge ciaere invoiced Bori company imwe kaura na nkurukie nusu million eu ne go affect revenue collection ya Bori kankauga companies chionde iri kurita ngugi rira invoices cia tumwe ndikwota oronare angigwirite gutumwa ni thingatana wana cio oigite riu ikonwa iko comply. Revenue collection in the county ne mandate ya county government. Nuntu burabu kenereto na atongoria batimao governor mutumanto ithinkia nuntu bwa gututumira timu kutu support kenda tumba ku increase our own source revenue na tutemo let down as you've been always leading to lead as others follows. For the last 2 years in Bori West tuteto tongeretie na tuteto position 1 na bago tutetheria manto ja maingi mono na itoko moving forward tukomba kwetha to increase revenue yetu na ikinya tukwenda gwashua His Excellency the Governor Reverend Isaac Mutuma that timao batu twethirete tumugwete njara in all aspect twethirete tuki karia kombe kwa kikisha to na utheru kuma wande timao gicigo mbunge kia Bori ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki